Ćao ljudi i dobrodošli u novu epizodu i ja ne znam šta sam sad kliknuo, samo moment, moram nešto da pogledam. Options, onda, to, ne. Da, šta je na F5? Čekaj. Ne. Nema veze, dobro. Pošto ako snimam, ja snimam na F9 i kad to klikne nešto se reloada i ne znam šta se dešava uvijek, ali dobro. Uglavnom, mi moramo sad na mapu da idemo. I ovo bi mogli da uradimo, ali to nećemo, danas sad radimo. Mi, pošto smo u vidi, nije to dobro, ali dobro. Moramo kod šamana, on nešto, mora da nam pokaže nešto, ja mislim da mora da nam pokaže, samo da pročitam, moment. Mora da nam pokaže, moramo da mi ćemo, ja mislim da dobimo sad nekog vuka i inače, ako znate kako da nazovem tog vuka, upišite mi slobodno u komentare kako da ga nazovem. Ja mislim da će mi dobiti belog, ja vidim protivnik. Čekaj. Idemo ovako i dole. To. Oba dvojica smo skinuli headshot. Ok, to smo dobili. Gdje je drugi? Evo ga. Evo ga ovdje. I ovo moram isto jednom da isprobam. Možemo negdje da ga spustimo. Ajmo da ga spustimo ovdje. Nice. To nisam nije isprobao i nijednom. Samo da vidim nešto. Ovdje imamo 11. Pa ovo možemo da napravimo još jednu. Super. Ovo imamo dvojicu. Treba nam više drva, ali dobro. Ako nađemo neko drvo na putu, onda ćemo odmah da uzmemo. Evo ga, jedan već. Cak. Idemo dalje. Samo ovdje ne mogu još da craftam. Ok, treba mi još malo, ali dobro. Ajmo, evo ga, šaman. Hoćemo. Udom jakan. Ok. Pa znam da možemo to da uradimo. A to da malo nisam snimao u to vrijeme kad sam dobio ovu sovu, tako da pogledajte kako je dobra ova sova, vidite. Možete svugdje da letite, pazite ovo. I moramo sad ovdje da mi priđemo i ovako. I onda moramo ovako. I to je to. I nazad idemo i sad moramo i mi da idemo kod njih da nam uzmemo naš beli vuk. Headshot. Kako nije headshot pre? Stani jednom bre. Dobre. Ajde, pritraži ga. Ako bi ga našao, eto ga. Tako. Ok. Da ih pretražimo malo šta imaju njihovi džepovima. Vjerovatno ništa
što nam toliko zatreba. Ali dobro, čekaj sad. Evo ga, ovdje je bio, kako ja vidim, ovdje je bio beli vuk. Ovdje su, bre, čekaj. Okej. Idemo dalje. Dalje idemo ovim putem gdje pokazuje neke... Čekaj bre, gdje je? Evo ga ovdje. Ovdje idemo dalje, ja mislim da ovdje trebamo, da, tako je. Nećemo njega da zezamo sad, ali dobro. Idemo ovamo. Okej. Ajmo da zovemo sovu da pogledam gdje moramo mi. Ovdje bi trebali mi da odemo. Ali ovdje je kraj. I se ja to zezam. Pa čovječe, gdje je ove? Kako ja vidim, moramo ovdje. Ali kad odemo tu, onda piše nam da idemo iz zone gdje je misija. Pa kako, čovječe? Ne, sad znam šta moramo da uradimo. Napokon znam. Evo ovako. Ovako. Ajmo odmah 3. Sad moram da provalim foru kako da bacamo. Ovako, ne. Ok, sad znam. Ok, sad sam provalio, sad moramo ovam. Guardam naš magam. Polako, 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 polako. To, osvojio sam belog vuka, da. To, nice. Ok. Ok. Ok.
Ajde još jednom da ga mazimo. To je to. Nice. Dobar luk. Cool. Baš cool da smo ga dobili. Pogledamo šta možemo ovdje da uradimo. Ajmo ovo to možemo da osvojimo. Šta je ovo? Ne znam ja, ali dobro. Nećemo mi to sad pogledati šta je to sve. Mi imamo sad belog vuka da nas prati. Baš je dobar. Ajmo još jedan. Ok, ljudi, za ovu epizodu smo sam osvojio u Far Cry Primal belog vuka, tako da super baš. Ej, nemoj da piškiš tu. Nice, ja hoću da prekinem klip i on piški mi tu, super, nice. Baš kaj, nice, da. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Mi ćemo da vidimo šta ćemo u sljedećoj epizodi u ovoj nevjerovatnoj igrici da uradimo. Pogledaj. Što ću ja da biti dobar kad budemo onda gdje pada sneg. Onda nevjerovatno, ja volim sneg, nevjerovatno. Inače, ok, vuče, tako. Idemo nekad tamo, ali dobro. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.